Yesu ta unde yeweren terewengang bangga manta memberi nandawani ama kumbata Yesu man goret yewan iyang nandabang Yesu dubiniken ambanga yewekyuk. Yewang rewani ama. Kandet zindewani pang iwapang iri kengromi u api kangawet. Unde yewana Yesu ta kowatang onde yewekyuk. Moses ta bangga man bian kundentawani utarak man zinden dani benandikian. Iweren yewekyuk. Ngonde dani benandikiat. Kak ekeni antu kata ngarapi ningandawen. Banep ka, kup ka, nandikyanda ka kumentangan antu kian pewen. Kumbangonde. Kak ngata nandikyan, undengan nokaye atuta nandingya menyak. Unde yona Yesu tiwekyuk. Bureni nawetan. Man yara u iwapanga, iri kengromi u apikanga wenyak. Unde iwerana ama ua Yesu ta naka ama nandanganda kikek yang nandanggang Yesu ngonde iwet nyambonggok. Nokaye atu yang nawetan u netatayan. Yawana Yesu ta kawata man warani ngonde iwekyuk. Ama kumba Jericho kome kwayang nandabang Jerusalem pembeng kandet mingingan kungiran. Kumboma atu ta kanganeng. Kangambang Deki uengke pa kopang pariparipta paripengke ko kumengke purek tambek. Tangiran, iap mambang kandet mingin pembeng kuneng. Kandet mingin pewa pariran bomop ama kumbata amba kambang kukni kandangan irepen pekoyak. Kungiran judatango ama ekni kumbata amba ama un tapuri tangan kangkang irepen pekoyak. Namotangan tangimek. Kungiran erok. Ama Samaria nane kumbata kandet ungan iwat iapmang ambambang ama ukawek. Kambang butaki pap nandambang dumbiniken ambek. Amban zimbi meniken wine umekenda olip gakipang arut imingang uwakyang imek. Uwakyang imingang pundapang iniken dongki tarak pembang yang ikat iapmang kungyangkan engi kumba amamban nane kya pata tambaniken tewan paridan bipani watani iran yang ewek. Yang ewana engitango wata ama unita silva moneng iara imingang iwerek. Ama ngonita watani sakamanisi. Moneng gamitat ngo hawarana amba anengi atukat aping gamet yang iwerek. Erug Yesu teman bingam u yang morembang pangga manta memberi nandawani ama u iwet yambungkuk. Ama yarakumba unita nzinde nantatan. Ama nzimbi nikek unita netata noripak bureni unde tembek. Unde iwereren iwekyuk. Ama tangantang imeko unita noripak bureni inik tambekyak. Yawana Yesu te iwekyuk. Bureni yan unita gakunggang kandet undeng kang iwat.